Danko Akufuado enura ne efrewia na nkrata ne nam social media Facebook ne me ayabudo ya na edi ahim ene sane a mampani na Addo Danko Akufuado akuchi nsamagu nkata so ya ne boafo sonko nsahase abode to Ghana fo nyina ni mu se yade COVID-19 ya mpanimfo abonwo dawuro sasa yade de wonim akwada wonim pani wonim awowo wonim manifo ena wonim se weyi titiru we so ayakwa wo bia yade wo twam ane ne mfra mafa ho a no chese wode wo sene COVID-19 na mampani chire mo se woni abone wo ye adwuma baby a wono ankasa wo ye na adwuma no nipa ye wo wono mo wo mu baako wakwa akoye test bi ama abeto dwase COVID-19 no wo bi na wono so esa nipa no wo ben no nti na sabre wontumi emfa ne nsansi ni bon kasa yade no chese yenya ne tese na nso chese woni bi eti ne enkrata wo soafo ya wo hwe wo meya enkrata onsem so kwadwo opon kroma na esahya se ode abeto dwane se mampani si wayi ne ho afri nipa mu kakra wo de ne ho kwa akosie wo sitas no kra mpodi waye wo hu se nipa wo be no anya yade ni bie no wakoye test no ama abase oye negative anase yade no woni bi na nso sane yade ni sitie no se woni bi animanimu ya wo so wode ne ho sie ennem maako edunan eti sabri ya meka se no mampani de ne ho akwa akosie ya baby a wo kwotena eye presidential villa wono mo a Jubilee House wose wan wo beche nene eniema nkakra ye wose wo ye adwuma nkakra wose wo ye no wa so musa na emom so obeba bonten no wabeka sa adwuma mi ye ni me ye ne denden de mampani se wode ne ho asie kakra ya COVID-19 no aho na wadu ogina wafa sa adwin ede boa Ghana fo ne woni a woni wo ye adwuma nyina wo soafo ya wo hwe wo mayi apomuden sam so abusuafo se mo beka ye no so beto odwa se woni monyamfo kwaku agima manu yade no won so atibia dobo na nei ni abeto dwa ne se ne ho ye papa enura wode ma no ayarehwe ya wo ko ye nyina no ne ho ato no ya sabre enche wo be hye na adwuma se saada so na chief executive officer ya woda National Health Insurance Authority ano Dr. Lydia Janisalbi won so beto dwa se yade no wanya bi emperimfo chemu se wonum nyina agi ayarehwe ya bo ho eye na owura Carlos ahinkura yo nso ebeto odwa sa yade no wanya bi a wode ne na mua se mpanimfo tunufo se wotumi ekomwo no wonso mpanimfo che se wode ayarehwe ni bi MPP campaign manager ye owura Peter McMahon wono so afedi enkrata abeto abonte se yade no wanya bi ya wono so edi ayarehwe ewo kodebu ayasabia sa nipa nyina mpanimfo bu wo nkontawie no wode tu dwa se kwadwo owusu afriye se John yenka yebusuafo yi a omso one de chese mpanimfo so mu eniema entumi anye yi enyu ono nko owura kwabna sam anase pania mayor ya no data krade kropon no ano yo no so firimu no ene mpanimfo akansisi dua se ono so coronavirus na bi enede no sne na emomwenura nsam a na ene na momframamuo eye dede wo Ghana ha baabi a wo fa wono mo a yesio na so afo ya won so wo hwa so ya wodo anansenya ya titi yesuo wono so wa firimu na amanfo okeka won monyamfo Danko Akubotwa busuafo wote ase papa no wote ase wono kura dia ya sabia no baabi a no woda no yayi no afiri wono mo ama ni kofie ya ne ho ye enura ne ho dendendendenne enti mu a mo ba wuto wa firimu no Danko Akubotwa wote ase Baba Yesu nyamba ye nyina no asem nyina no onya de ope no ye etu ye sofo na won nye wade so betwe akra ma Yesu sebi bisi Yesu kwa nsi nche bi Yesu botaya na se ye ntwe akra ma no kwa fa so twe akra no de wo nipa na Yesu hu ti mu no wona so hu strategy o de betwe o wona di preaching na ye salvation ye de kwaji asem ni ponche na ye machine obeba obo so ye de ejapade ni bi ko Satan ejapade no ene twe nkrofo to obo so de ejapade bra me ma ka bra me mo sika bra me ma we wo hu enu bi na Jesus de ma me a ne so me de ye no o bra me ma tushio be loto number bra je awo be ji we wo be wie na afi no me de ma wo wi am se wonnim na wani Yesu achi
memo wo free we say no you must show. Okay, so that's your strategy. And your strategy papa no na akire me say sa na menye ene na di benya nipa. Wow. Powerful strategy. Yes. Enti na me no ma be kana bonten say je me ye bia no bia nga na ntum. End of the day no me twi nipa na ma Yesu because obi ani say obi ni masole no wonya wuram na wa ma brabo konkono a ye wo pe no obi ani abontifo na nya huye abontifo na nya huye obi ani so nya wuram pe na ba pana hye obo mebo wa ati oni agi mebo open your palm I open financial doors for you gtc okutwa sika na start ba pe ho na wo ne ba wonzaka safi no oh what be di mawie what be na me mugidi na ma start ka kiro unim na atwe nkodi sa Satan na nkofo na ti me mo firi wiase nti wo bewu ana me bo wodam obi asuru and if pejawon say I have decided to follow Jesus I surrender I surrender ho it be befia na Yesu abadam mo obi ni why ade o say yiro ho kosi nipa pejapade no fejapade no sika no awo no tuisio no fa twe mo sa Satan so to was example Satan to obi ni o ha me e kwa me fa so de twe nipa no e na wo so de twe bi no Satan akobba wura mia no masofo onim no no so aba obi ni de wo ye ne nye ye bone ye die de wo ye die e no me to na me si ye wura de mpofu de ne ha mo kamo ma Satan kwofo ni bi mpo na meye oh if you say me shedem see ya na me bompa it be bompa 6 hours me bompa to Jesus me show to me now the man me strategy na me fan twini pa no asofo bi ya ba de me slam eva de mama ho de na me twifo mo so because na Jesus ababo me ba na ni abre pop ba na ni abre pa o si ntie wo mo ntie omo brabonten ko so bi me ka ba ko Jesus ka tell me say brabonten no obekasa no obi obekasa loto ne wa ho aye bone na me Jesus ma ba ne nchen se me ma ba ne nchen be ka chen se ye bone a ompie mra bonte na mu nhia mumpega monsa nche Jesus na nkasa na wo so be kire no ti mu pega monsa na say Jesus wo na say me mfa ntwe nipa mrew ko se nipa abehunu nipa pale papa ti bi pega monsa na wo so fo no ka say Jesus wo be ka chen se enye wa ite ho no do be hwe ma won so le bi no na Ghana fo hu no dadayo na ba konko Satan use strategy ade hey Mrs. say you can say ye ka battle na Satan will nipa 60% me sure come say 70 yes we 30%. Sa odi wura oracle mu a eye satanic kingdom mu a odi wura satanic kingdom mu a ye fa bibi okot no ye title okot no ye title okot no ye wo brotherhood ewom ye wo freemason ye wo sisterhood ye wo lodge ye wo eba brotherhood sisterhood freemason occult and a young woman a category ansa ne ye wo sa motia ne mame watane akonfo ne sa ada spirit na eye adwuma ne wo hono so what I say mame wata enso won ne part o play mame wata woni sa occult group ni ono won ne part wo play and the woman tumfo ne bipom ni nso mu nuamu so mo part wo play but wo de ko occult mu na sa brother woni freemason lodge fo ni nyina no obi a wodon biala obi odon sa ku na mabodi no freemason lodge ni sa ho system ni nyina is satanic kingdom na wona ko wuramu a teaching some be kire won say me kire won teachings no teaching physical me ko bi da but because of your angel no you were sunsun a omo ya na me hwe omo so at as omo ya na me hwe omo and now be bedi adanse say wono ye okot panyini basta pa wo tam to you okodan na me pie ne nche na masa na me se kan be wo ye maku hey and me so maku na me se efile konkokuo ni bio bra sole e be pa me chew yesa maku no so be ba wo de ba ya wo be confess kumasi asole ampa wo gya ya wo nsha atade on meeting bio se strategy e de twini pa no be bo wo so twese kan be bo wo so twituo me ka se me ma Juliana oyambo akwa kosomu akosomofo no pani gye dodo ana bosoma wo
akoso mo ho no eye younger oyoba ensuo na da ho na e fa na akoso mo ensuo no apaso no oye younger oye abrewa oye younger wo teen age ne nufu tuatuaso wa ne nufu ni tuaso pa a kire se ne hu ofe etin wa domleti kuro no a etwa akoso mo kuro ni nyina hia with sex ye yi sex free wa ma abosom ni nulo ni wo kuro mo eti bi dwuli ko ho no ntimi ntwi sa nipa no eti best thing say wo say me ya me de me hu jim to obo ba me ko ne ncha no kan say ma so no wa ha bra me so ba no ma twituo obo me twese kan eti wo down ha ba bia me di tuo ne sekan pa ne aba twi ni papa ya kosomo akosomo dem be say me twe na wo ya rough pa me gbawo because spirit no one young girl yeah ta wo say me so me ma me moja mo no eye adwuma so ati ase ba to ba Santa Region dia na be ye sa nduabo wo hu nipa ho age ne ho ahwan no eno so ni strategy am de twi nipa wo ho ana de ba crown so craft so pe business sika ne sa nyama na eno so mi strategy am de twi wo mo me ko tema so mi strategy no so ati ase am de twi wo mo ne sa nyama wo se tema bana da ye nko epu wo se tema bana da mo nko pu so ati ase ne obi anim se tema so no habo city ni ye tema ho na epu na nkasa de ne ma leba bana da mo nko pu na me so me ya so ne bana da ti so me brada mo nkopu na brada holiday ma mo de na epo no empe benada no de betwe ne ma se holiday dia me so metake ne benada wow ngese me kire madwuma na se pese me kire madwuma na se nti ye mfa nto so ati ase ye mfa nto na menye yi enti no Satan obi a wuwura omo kingdom nim okoto nim no o me start to teach you omo ye meeting bebrea bo me nam wiem na me hu a omo hu me pa se akwane nam wo no bo mtimi ko si baabi na me hwe wo mo but because I say unu omu ni ase ntu be kwakwa waduma doctor say na me kan na wuti omba start teach you say ena na me bie say teachings we so omo mu dwo bie ni bia me kan omba start teach you say Jesus be wi ase no wo se okọ obesa aba o mabiu o mecha o mabiu. And number 1. Number 2, say the all control we are no Satan. I'm bet you Satan they control we are. Now Satan no so control we are no. Or yen yama fast. Ebonipa. Sika awo aware or yen yama fast. But Jesus no buy no would delay niema. Now kopon no kran would delay niema. Now the most aspect of blessing no kran say Jesus never sa be wa. Enkane de omuni pro but o mabio ene nyankopon so mesɛ wiase bio eti wiase no wo ba na wo ba kokra na wu a na wo ko wo ba kokra na wu a na wo ko na Yesu na nkasa kwa betu na num tuo sɛ wiase ha sodifo no eye Satan enti no omo de wunya wura mu no ma sika ni bisa je nedi na unwu da kopɛ so ba kokra na ye 100% true mena menso true etu kwa blochira emrofo no mo ho ni nyina sikafo ni nyina la the whole white emrofo mo blochira nyina no white for 90% to 95 sikafo ni nyina don sa ekuo di bi occult ni sa groups brotherhood sisterhood young money freemason age okay to say freemason say you age bi a omo de join but omo wo 20s up to 40 20 plus up to 40 no omo na don sa young money but omo go 40 plus kono to 70 no omo na don freemasons so what I say and a sister would follow so no abaye and na say woman sisters omo abaye sa sisters no and no mo probia na ni afi and no teenage ukombe pamo 25 27 ukombe pamo omo pe between 30 hoko wo na ni afi awu no betimi ni pa kasa atwini pa mo ba wona wo 22 23 25 no wo kombe pa mo but o me partner say partner no omwo